Zakon o broju zaposlenih u javnom sektoru koji za 10 dana stupa na snagu služi aktuelnoj vladi da se na nestručan način reši viška zaposlenih u javnoj upravi, kažu u Socijaldemokratskoj stranci. Novi zakon će najviše oštetiti zdravstvo koje se i onako odavno nalazi u očajnom stanju. Pa nije valjda cilj ove vlade da izađe samo pred RTS-ov dnevnik, da se pohvali i kaže evo smanjili smo broj zaposlenih, a sa druge strane trpe i pacijenti i trpe lekari. Do kraja godine oko 3.500 lekara otići će u penziju, ali ne zato što su stekli uslove, već zato što ih na to novi zakon primorava, a pritom narušava i rodnu ravnopravnost. Ova će situacija u zdravstvu izuzetno oštetiti ne samo zaposlene i ne samo žene koje trebaju da odu u penziju pre nego što im to zakon o radu dozvoljava, nego će dovesti do jedne loše situacije na puno većoj grupi građana. Sa novom racionalizacijom najteže se nosi na pedijatriji, koja bi zbog novih pravila mogla da ostane bez 500 lekara, kojih i onako ima nedovoljno. Paradoks je u tome da je to u godini kada je pedijatrija proglašena za deficitarnu granu medicine i kada je dakle procenjeno da ovih 1700 ljudi malo došla u ovu situaciju da ima dodatni odliv, da se to dešava u godini kada se zarad spašavanja života jednog novorođenčeta angažuje vojni helikopter. A sve se ovo dešava i u trenutku kada je i sam ministar zdravlja zabrinut za zdravlje dece u Srbiji, kada javnosti saopštava podatak da je smrtnost kod novorođenčadi kod nas najveća u Evropi. Ipak iz tog ministarstva uveravaju da nisu tačni navodi da će oko 3.500 lekara ostati bez posla. Dakle, svaki lekar koji ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju, a za njegovim radom postoji potreba radi obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih poslova zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, moći će da napravi sporazum o nastavku radnog odnosa. Odobravanje navedenih sporazuma obavljaće Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. S druge strane, svi koji ispunjavaju uslov za odlazak u penziju, a za njegovim radom ne postoji potreba, biće penzionisani. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da još nisu tačni navodi da nije bilo zapošljavanja u zdravstvu u poslednjih godinu dana. Prema njihovoj evidenciji, skoro 2000 zdravstvenih radnika dobilo je ugovore na neodređeno vreme, dok je skoro 9000 činovnika u poslednjih godinu i po dana dobilo stalne ugovore. Izgleda da su nam prema proceni vlade Srbije potrebnije ćate od lekara. Darko Nikolić, Moja televizija.